bivenye na na mamono omo yenyi mo che wa utwa YouTube se bia utwa YouTube na hu big ya me ka se be hu so ye big o ye big but omo ye movie cassette omo ye na movie bia o ye no for 19 years CD na so ho am photo bia TV station family ye big ya me charge omo bia me omo bia meje me hu se me ko na me ko interview me bo am ya ka se me fame na ma no na ka se omo ntale hye mo so nye na ha ma ka se mo mpanyifo social media wo age bia wo ye star na we no finance to ho na me no se Mcbrown na ma wa shatale na to ahwani egu ye na ase ahwani egu ye to mo se egugu omo na ase wo ye da me modi na me for so me bodi o hwe video wi ade be sa ba interview bi na ba Lemonade Finance and now they send this car Emma Busia for Ghana no ene ya society say ye frey lemfi and lemfi it is all person send this car Busia for Ghana now UK US and Canada use to lemfi ubenu lemfi or Google Play Store any Apple App Store kai say edino any logo no kwana asasa services na ye provide no the enwa any that's what the man you were the best exchange rate on the market a free a fast and a very secure ain't kai say so we share Lemonade Finance say ye free lemfi church will be about Poleeno Multimedia or the name still remains the fresh boy Papa J and then Osha ya sense share e babidi and come mene e Sunsum awon fedua first of Enugu Rangers and Enugu Rangers mebusa na wansam kakra matidi bi Enugu Rangers and so na free fa mebusa na wansam kakra and then Sunsum abedi nkomo today we are talking about Kumawood niema bi akoso kakra ye be hwe way back a man ni ahwe currently a man old school actress and the new school actresses and when ye ba be hwe on Poleeno Multimedia na me kai was say Canada US or UK person send sika e de eba Ghana enyusu ba bia lemfi so bia ja tuma omo de send sika je say amanfo ani age ho pa enya sam keto akra enti wo sa places amabodi Canada UK and the US use lemfi name promo code no POLEENO Poleeno o de no promo code na no use sa promo code na omo de kakra be kan sika no ho ama ehefo na benya side we lemfi ko ene be edi amo ti send scan bra na bibia enkoso kama emfa emamo enti you lemfi na fa send scan no emabusuafo na bibia enko fast convenient and so accessible mama ko na me Sunsum endi enkomo enu Sunsum ahofe Sunsum ahofe dua ti ewi asema nse obi ani munyam mensen mase me kan obi ani munyam odidi hu die mesraw de me medika say ya bi udi kan so be ka second one what so mesraw mini Sunsum ahofe dua the beautiful man the sexy eyes for handsome man never purely man wow everything go on kakra the countryside no koto na almost black sako dey dodge black sheriff nsa sako dey o send pamu me ko sell mu me so dey be here sako dey sa na wo black sheriff wala ba no we na me say me dey me ho fe ko che o say me ho time to an chia me sir na wo black sheriff boni sako dey perform all those ko to no me musa say na opesa o we vu ni pan we countryside na obede so e dey vibe bi countryside na country for do mo sa to nkom anya wo country nto dodge ya obede dodge ba me nim ye busa kana for sam pass dodge ya ko ye ba na edi hu ya me me ka bi me so dodge ba me so wa me da me ko ka ya be ka se me da me ta no sa ko de panasem I say or the vibe say we countryside so obede wa sabi sa jina ko de ajene de ni nya no de dodge ajene de da bi one dodge na okoto onim se opija ne nsa ne kra de ho ayenka ne se bia sa akode ne nyema bi nti bibia ni ane ye de hye no se de black shell pija ne nsa no na opija ma fans no wan pija ma sa akode so de se tunu kom amafo hu ne sa sen chorus ni raising ko ne se tunu kom da ko matwa me manyu so nti me hu agenda me se re sa akode so wa raise as okoto dada na onim so de nsa betunu kom so on pera asam an ko ne nyanyom obi a on pera asam de wonye ready artist bi ho ma e bi officer wo do sa betumi kom ase wo be shadow me
over shadow maintain Ghana had ya mentality no se nipa no ono no e wa adwuma ni mu che on na se wa fe no wa bana on ne ye bi na se wo pese wo nya advantage ya ya sa mentality no se akode de on de meti maka so beti maye ono de you say black sheriff say be tuni kom as shadow no like over kana she insane or dodge fast me sana me hu no bet bibia okay entimi nche the country side wow ye ni komo Enugu Rangers yeah nenu so di Enugu Rangers dey live now about Nigeria team dia na na me bosu no kapu na ye bo no the whole ball crew me na me nimbo okay enti edi on ma na ase ball no e straight bar me hamani na we da me batum enti na ye bo chacha bi ye skirt da chini doso okay ana kwana me ball me ne ball no fia rain aba ana me na ase me represent ball crew enti nipa ya chimachi almost 16 or 17 okay it's not cap black ball bi na me di mani ni me tita ya na straight ball the sound almost akobi just Enugu Rangers Enugu Rangers is a team bi in Nigeria we free on the car ho na mo free Enugu Rangers nti me wura movie na me nya Sunsum no nti me ko ball kuro mu de ya na se ball kuro mfo mu ni meja mo free Enugu Rangers nti me na na ka Enugu Rangers am respect am de ma because who ni me fit me nkwa be so me so me mo na me 9 years or 10 years so me no bo pu na ya me de ba jawo no na me yetimi me ko nsuta kwa man ko bo chacha ho me ye chie tu nobody ona wani susu se yanka hu bo satana budo ho na o ye best na yesa na wo na o shan budo mpabo na no pa bia me am ko shan o fa mpabo o fa no pe masem ono wo ko shan mpabo a me ma ya mo bia ko shan o promise me class obeto bike ato bo ama me aso no wu the budo de no pe masem anopa bia bo ko na budo tinfie na me meti nanim na nkran de doso so asa me na me ben mo mimi ntiemre bi kwa budo kan ho so obi ankoda uti akwa so bobom odidi me ma me atanwo no ma moni potwe mo tantan satam ze kwa bi e da kran tabodam ti budo yo bi na opema asem to te sa asem no ono so timi kan ho so obi ankoda ne se wugina aha no so gina ka wote pese odwane koda ko so oba no oba okay ti budo yo bi na opema asem na man for say time na wosunsu no wadu hi budo wuye no na wo he na de ade and wo hen some awo kan so I think say ye ku budo dem bitina ye bolu tu dem bitina ho ye budo tu mi hu sei me ka se kwa da manim no wo fa ni tu o jabro sa no so budo gina wo pega ne sa o bon na koma tem eti budo na gata bi wo e kire sei ye ti ko si gata nim wow eno so ka ho ne ku no ti ye pege budo na to ka mu na wo se budo yo bi ya ono o chiska ana ye nkran so on se nkran de obi o ye bibia se ba oba ne ma no fans enti ye tse budo aba pe bi wo bi be dwane aba enti me mete so aba se onna ge bi e wo store aso pamade wani mo ase ne bufu ye no ke kan ne matugu ye teche ono na sa esa ne ma nta tam ne ya ba ha ye mo fa fans na no wo fan de ni ba bo no tu ne wi ase de mahu no sa tam na me wo ho enti me kai sa tam so me obi a manya bi mi so nam se me yesoma kro boku obi as na kochi man for pemasem budo nkofo mo bashi wi am na mkoto wi ni de ba na ya me na mkoto wi mi no mo soma me nungu sa atam wi ni ya na cement paper o the first mo shele cement paper ya chichire se timi na mkoto wi ni de ba timi de boku m gangsters o ho ya kata for the killers o ho na obi anim na me yesoma kro asa me wo pese o soma me am na yesoma soma me me am nti boat ya nkofo be o soma mo meti boat atam na boat wo ho so obi asoma se koto ade 1 cedi and I tried to see the what to want the free so me just had no so what I'm good boys now good no be up masam and massage ho yeah me budo sa kese crow from na me hu no ka crow from ba ko me that omunja yes that mo yo bo peja the motor ani mu sei ni gira bonti ne man fans motor jungle kutu be small one size so what you say ye ni budo ye na se bia me 20 na me akra me chama akra wanyini budo time nese wanyini anye me nyini bia sa tam na no say me 10 years okay me 10 to 11 na me level so what you say all right it Sunsum kowa ye oni kokoma no die na wa chemo kakra na say no ni budo on vibe kakra nti na mo fi say na o swa no oni ho no wache no ana people so bokrom komaja tum say sa time no na ya dwimu bie ya che so what you say wo ho wo en koma ye ba be die is about Kumawood na no say adwuma no you try say you be try ma manfo ani aba ho fine enti nyeme bi wona say to sine o say ye ba na etimi beka ma ho no timi eka na ho shikaka o hwa
which a man on me seen first, you know, sometime I know you go to see this barber channel. Everybody say Emelia Brobbey, Vivian Joe, Nanama Mcbrown, Martha Joyce Atta, bit say Awoya, bit say Portia Sari, bit say Mama Sawa, Crackety, Fan and Cow, Obidiaba, and Jackson, money, Jackson, very much. It was a man, be breeding, Messessidu. Kuata chewa antia tamo dimbe bredi betimi abobo Sunsum wo hwe sa man mabobo modin ne enne wo be hwe bi say Franca wo hwe bi say AJ Telemo Amatundra Moma Bobobi bebre man no te say bebre wo de sa man we compare Nana Mcbrown mo Vivian J mo Emelia Brobbey mo a me who say BB ya ayira because the last 3 days ago in Nana Mcbrown and people are rushing so many better picture you do KUST campus among for pull back you say Nana Mcbrown but move pull back but these current girls you almost interested in among for ni mom all right but Pia I say people don't mind among from fans I say you who Amatundra on fans who mama on fans who Franca on found so Diana Samoa on found so who Telemo but so when Emelia Brobbey say because say Emelia ni enya acting omunyina omunyina so mo actress na then na say hu bia na ye puko bisu ye hu bisu ase ye ni ye mfa ho Sunsum me da wase so obusa masamu ni aya na de bia me ka say Kumawood no asumdwe say asumdwe ba Kumawood pa de menye so asumdwe betima ba say na say Jackie apia mo van ve ka mo ye kuro so ni say de omo ti omo ho ase no Kumawood be bia say me kan me be ka omo ho ase mo omo ho ase me be kan de wan ka ma no ohun a e wa attitude wo no be ye so what you say e wi ase no untimi ne pepepepe entaje bia wo ye bia make sure say wo be ni ye na wo respect nipa me motive am de na me say je bia me bu nipa na no me ni akora bi pie ye small girl ya madam for and I'm Nikushia, my boys too be. I'm going to appear no. And I'll catch on one as soon as they be on them horn, ha, the whole phone amount for them. Me, Kumasia, stars, no, me be a piabonte. Monsieur, they be a month for press on Russian. The beer, me, Namabonte. Monsieur, they be a month for press on Muhume. They be as a month for whom you're money because of my attitude and my respect. And I'm dressing me. So what I say, we are so star or dressing counter first. Yeah. Will you be clear so my dressing counter? Okay. Second, your attitude. How I be see a bully pa how I be see nakasa. Attitude me call more, Kumase more. Let me trim. More for shame. And I could be get back and a small boy back. No, so many picture. Okay. And again, the kind of me try. When me try, you know, a do a can't phone and freeze. As me ya time gina ho almost just any papa me nam kwako jam me almost 15 minutes am on ma me kwa na be phone set here na me no mu try me nipa tu sa buy me no mu try after me ti won change say ah boy you bu ade you pay nipa any pasa na so wo ye enye bibia na iska wo eso na tie new guest na aba no me ka say YouTube no e different asem we lewe kan so ma antena se and I was saying the rain car, no. As some job account, so you be see a canon, and a month for it. YouTube, no, are different than or more mucha movie. Okay. So what I say, or more no mucha movie, no, or mucha YouTube, no. Movie side, no, or much of them and Musa. Hono, and I change YouTube for no, a different from mucha movie. There's a YouTube for the mucha any movie, YouTube for no. Omunya a movie, or mucha movie, maybe. Also, once you see, no, YouTube, no, and you'll be on a phone, the crochet. Okay. You are but what be a honor, you come out the TV, tell us a metro at GTV. Who could have phone about her, who also could have phone because we didn't get it. When you might get for YouTube. So, what I say, YouTube and amount for share, all right, a come. It's still quite amount for tears here. As a movie near different. So, movie the polycoto cassette, CD. No, on the bush and four crochet. So, on no cotton and quite so new on ma. On one as our home to meet some any shame the share. As so the YouTube, no, say be a bush any part today. Men call them a timber. As a wound you honor the idea to be commission because I own the uncle school.
yɛntumi nkɔsa kyɛ sɛ yɛkɔhwɛ Sunsum yɛkɔhwɛ Dr. Likey yɛkɔhwɛ Lewin so what you say enti ɛyɛ different ɛso ne nyinaa yɛbɛka sɛ ne nyinaa yɛ adwuma baako naa ɛso ayɛ sɛ ɔmo na ɔmo aba na ɔmo twa YouTube no asɛ ɔmo need the sketch more ɔmo ni wo sika ho more sika more first no movie for no old people for me dey man ka say man no say man asem a man na make a man old people for no mo pedin ni more obi a pese wonye din because first no say wonye star unji din a ye ntua wo ka okay ye from movie mu a producer no hu say wo kwa na wo boa wo eto ko timi charge wo use can so do ya dwuma anya nyina wo ho so what you say until first no na a man obi a press oh chale met for the best say Mr. level say eso ne sa new girls no maba no e wo twa YouTube no me Sunsum my friend be bia me ye maduma YouTube my friend no am for respect dem am say oh Sunsum ba aduma ni ma che Sunsum ye start che me enti wo friend maduma e wo say me ko na me ko ye aso ba charge o na say bia wo ba me na say me so no ba me hwe wo kwa me ni atisa me ye aduma omo mbe ye bi no omo nya star kwa bi je omo kwan anya o transportation me de ma o me say feed you aso ye wa guest ni bi wo ho no ma wo friends o me ya ade a o do 5 million so o do 1000 wo nya o ma found so ye jako found so ye Kumanu found so ye like there's a new ones no near Enkoso no yes and a new ones no so make back say ebinom anya omu nyina ebimu respect no e wo form my member boy winship boy ya o she skirt Pilato minimum no bokrum minimum fitim krablem kra eso me yema duma fe Pilato o charge me o ka chem se me nkohu ni manager me fe manager no o ye me ne eche na me so chale me yema duma me hia mo se wo ba gimi bibia just tell me na me ntua okay eso o mo twetwe me sa 1 month o ma me yema duma no eso sorry Pilato you be a penasam and onim me so minim no what I say as we actually no hu say me ye adwuma me YouTube adwuma na e ko no afi do no ankasa oh bro na be ye adwuma be frɛ me as one respect me okay and I won't stand chair me wo Pilato won't stand chair me so what I say and for any die bi ma me so Sunsum ye OG et o ye adwuma kwa ye ko support no yeah so what I say enti enne no ye bia me kasa adwuma we no ho wonya di eye me say adwuma no wura mu no mo sisi me saa ma handa nyeska bia wo movie no me nyeska bia say dia amonfo nyeska bi no me nya ska wo me tiba ka say me bam 18 years or 19 years le me ko mu na me sa na me eso edi nya no na aboa me enne say me ho chi me kwa na me tibi nya support me free nche because of adwuma pa ma ye organ ha and respect am me wonti me ye bibia na se me ho kye me kwa na me timi na support efiri nchen enti me hu ne se ne Mcbrown pia bonte Emelia Brobbey pia bonte Ellen White pia bonte a omu dijabo se ye hwe omu kye new ones na aba no asaba kwa na wo ka na ase ye kaka se wo se first for no omu nhye da enhwe sika yes to bi obetimi kwa set ye se director be use no ye fro kwa na utimi for so do ho ko ba we mu so de ne me aminim se ye mfrɛ wa unko yes wa untimi fa unko yes nipa so friend pe the moment wa friend pe also charge you yes so what you say first no ye adwuma kwa na mali bi wo ha onka ho utimi da to lukushade don simo first make man say first ni ye directors so na directors ni mu omo first director uhu na wo da no form those wa je mai miracle films Poji James Awaje wodi watam kra na wo pana chaw wodi watam kana pese na ye gasi uko di atam se de tosunti odo ye dai sa ana mi hu ni se enye no so no gas na omaba no ase emwa no e bantam o se emma no munya achede ntentem che mema oba bia bebeba TV so a achede no eye mo che bema because ono no meka se ne to kwan ye mienu o to kwan ye baako obu akọ ofili no the support be so support no we be support no
and then no abrochie ko na simple first no na sa abrochie ko no na sa enye simple sa first omo no e ma no mu movie no mu ntu kwan I said next na say obi ko afiri ko timta take it ma sabra so what you say enu ntia asa ma omo bebre na trimude meka say bi no mitimi nka so omo nyina eso bi no no trimude ne mo eso obo pia bonte a yenim so ono aso ma form press on ne ko picture enu na me ntia say enu che say sa no onye star na say basa che say onye star because say woni Mcbrown na say wo so obi an so so yemu na say Mcbrown je fans che wa akose stars ne nam ne bia ye mienu ana ye miensa utimi say aye say ba ko de ono nko na say ye hwe ne mo ono nko na say ye hwe ne mo eti enipa de ejina hawa obi wa say me pese me brand me ho ono je me kire no enti aya na more times your attitude e ka ho the okay attitude no pese o che say na Mcbrown more time no we venture more time Emelia more time no omu buade but this current crop of actresses no maba no omu muade ana sa na o pese o che because okay attitude towards people that means omo attitude towards some fans no I mean say near be reception no sheda ye ka se omu muade a enye se obejira bonche di obi atore che se omu muade o okay what you say enye se bi obi do twa picture be ka se wu ntwa na che se omu muade o obi wo ha obi president no kama e wo dipam obi ya ade obi abeka se give do buade e de me kan se wo to ene afi no ba adwuma nim wo twa kama right na eja ko frɛ wo se da be adwuma na wo charge no eja ko ye legend ko kuma no frɛ se be adwuma Sunsum frɛ se be adwuma oh Sunsum no kra no e de obi a first kra na wo ye adwuma mo nya kra me ye adwuma che no on sa motive ni show ya ba sa ma mo in charge na stars no mo gidin first no e from mo in charge na won charge sa e kwa sa wo charge wo be ko na nipa na ko adwuma no wo hwe de odi be gya wo kwan se de odi be gya wo kwan ni nso a na next time no wo frɛ wa okay wo pa wo nko ana se wo be ka kire se boss we dey say wo dey wo ye senior man ase me so me ba ya na wo gya me kwan a aya we dey e wo form bibi sa beti maka ase ni pan ba frɛ na me ka se agya ko kwa na frɛ me ti die imagine 1000 imagine 2000 anye buo na me ni say NBA na aba ka NBA aba ne this time no enya fe na me kwa ko hu star bi akose me ni ko twa picture but say sam ko fo ye bu mu din say bi say Abdul Mafia ko ba bia anya nkora nko mpanyufo kwa peso omo ben no eni twa picture what you say enti sa na ma sa no so bia na nke bia nke ni say ke NBA na aba ntika we mu de nka ye mfom but still ebi twa picture bibi ayira Sunsum bibi ayira ana bibi ayira ne say Abdul Mafia ono ba adwuma ni mache na omo ye movie no mo no se me ka say bivenye na na mo no omo ye nyim mo che wa utwa YouTube man ka some show se bi utwa YouTube na hu big ya me ka se me hu so ye big o ye big but omo ye movie cassette omo ye na na movie bi a o ye no for 19 years CD na so ho man photo ana movies na say ya hwe ntiti na mo na da so wonkofu picture no ho the picture is there wow so what you say the picture is there and ye wa adwuma bi wo honom na wo koya eni kwa sa wo charge ye wa adwuma na wo koya wo de bo wo fame aye se me meti wo yi radio station betima frɛ me TV station betima frɛ me TV station ya frɛ me no ebi omo nya big okay me hu ni se me kwa na me koya me promote omo TV station na me promote omo radio station no and ye metim no makasa me ba me me full we sika okay I was so omo de ma omo fa me nko eso bi a TV station ya frɛ me ya big ya me charge omo bia meje omo bia meje me hu se me kwa na me ko interview e be boa me akasa me fame na je say the okay person che say e platform bi ho na o koso a me hwe sika na ba mileage a ubenya o kon boa ba udin se udin ye 7 a udin so ko ba ye 8 because o hono amanfo tie yo be ka bia to asumte o so ko kan o ka ye sasam so what I say yeah ana ene ma no be ka so o montale hye mu so nye entale hye mu na nye
Omontale so mo de act ana say abontene acting no ni abontene nyina acting dem ka say acting you obetuma hye de ope but bi so a ho de omo de acting no it mi ho omo asanso wa abontene yes Ghana ha man ka say mpanifo wo social media wo mpanifo hwe social media wo na hu ne say bia wo ya ma young boys and young girls e bia wo de wo ya ma hu say wo fan wo ya fan girl tabi aje bia wo ya star na wo ya no finance to ho wow what I say that be the one my brand na ma wa shatale na to ya ahwani egu ye na ase ahwani egu ye to mu say egugu omo na ase ge ba ku bi wo ha me se me body di me ja me se me body di ni attitude ye osona oto what I say kokko na tuntum o tuntum wadan ni ti ana me je mpacho me ho de me nkoka so wo she helmet kura me nkoka wabo ni ti me je menyim wo twasa ko le me je menyim de me kan say wonim no ho nipa na me ko ho interview bo hu ada avoid dan ti ho attitude bi o ye kire me nkofo be 7 asem nkofo na bonato ho omo susu omuade ka boni di no hu ne wa be sunsu anya sana na tie na ke bia ohu asunsu na me kan ye dwuma na ye no wo body pay se si a o be kasa wo tan no da bia o se bia e bia day no no nim se wa disrespect mu na nka o ya we ono anka se wa tibi nipa wo kana sem de hwan ono anka se wa ya we ono anka se wa tibi the last time me nipa bi e musician obonyom ye fe ne cross assembly a o takwa okay ana o frɛ Sunsum me samo mo guess ya mo ye YouTube mo eto yi me so enyo no so ye awoso okay enti me so mo a mo mfa enyo no ye video na me se mate ana o ye so we je se wa onko for dem so at least ono mo nkasa no ma me 100 cedi se me ye wi a at least obi a fa to nipa de so what ya say ye nko for so bibi sa ko ye mo dwe se wa jiska bi on dem chia no enti me ko ye no guess na wo ho no ono ni nipa o ye star me ka se o wo face no man akoto omo yes omo nya face aso on na nya face ni kaka again na wo kasa so me ka so woni attitude no okay ana me call ye na me can friend the manager na me boy the manager mane the manager na even say and then the manager some cry na for nya manager so me start channel and at least my brother me so chale me nipa bia bonyo me so je na wo de just second video oh enu bia ba wo so na wo de me mo me kanya fa di asa me call ka kire me say me friend the manager na kan kire no manager dey here me mo de and other guests me kai Sunsum yan ko no other guests no omu nya so ko je che omu no omu nya big onu ye big omu nya big so asa me ka say o ye top che omu so fa no to nche me na me se ya je no ma me hwe me ene omu e ya me na me ba no me ye different okay and wunni me na say wunni me okay ana me ye omu ma kan guests omu ye 5 omu nya so le ye omu ye ma me kama me we the maybe 50 maybe 100 so chale ma ya de Sunsum ye da wase obi kwa ho ba o ma ya because all ma hwe so what ya say so me de at least me mo 50 100 be so mo want credit so ma ya de still wa me sa ko ga no am so chale eh me we me ni pa me so je ma me wa na ha me sa no atam no ni pam wow ana ha me sa ke pa kam se me hu girl crow ana me friend ma jana so chale ni ma jana kwa so ni ma jana so ya ti so ono kwa ono oni me nche so o me send no ma no WhatsApp na ono ye video de send me the manager mo ye video ni send me de send me and artist ni mo anye video yes okay and I'm so chale me slow chile mama wanye asa the same person now omo ko Dubai madam fubi or US or your buy fellow leader no nso o Dubai no so chale ma hu say Dr. Larry Kinada spa na ba han se me se me hu omo am so okay anye oba ba ku mu so wo yo ba ma me fa oba ne ma o ne fa sili so na me frɛ sa star na me kana so se chale me nua ba bi o Dubai ho mo so mo ho pɛ so ba ye shopping mamo nti wo so na wo yo ba nti me bi ye show sa kɔle ko hia no na me de ono na mama get no US na get ne frɛ no no ko okoye shopping ma get no de okay de wo ka Dubai ase me de na me tab pedin bo me wo bodi ni bi se ye no a ama tundo akɔ Dubai da aha I think say when bi Rama akɔ Dubai da ya friend say Rama akɔ Dubai da Frank akɔ Dubai da akɔ Dubai gewe mama akɔ Dubai da Amalesta akɔ Dubai be bia akɔ Dubai wo ye de mi modi na me for so me bodi a wo hwe video wi ade be sa ba interview bi na wo ni se me tie me de me bodi a me nsuro me Sunsum de me justice me rights
me body am nsuo se na be ya e bia ka nipa no otewa kwese amase na Sunsum ke na ka wa be pouch tena nka me try sen ka me ye bibia man ka man fu hu na nka etimi aboa dia girl ye man no Saturn kala me nka so fanyu me video mo ko Dubai ne by class me ko ka se won fanyu me video e je wo se ko gira ade na me ye man no so yes me ye papa ne man ansa okay e je wo se nka wo gira sa papa no so na ani madwuma me ye any respect bi so de mame so what you say yeah e ti nipa we wo ana ye nkofo no bi aka se wo de bia ye wo mo too much all me che no mama kan che o mo say e basa na ya kese because we niam nketen a Nana Mcbrown mo like Nana Mcbrown we Nana ma anante for some time ne nante mu ti sen o so me kan say me see am ko she aye brace see am ko she Mcbrown kan say me ko she Mcbrown me be to no adwuma ni okay me be move kan na me hwe the movie Emelia Brobbey me se do e sa ankro for me se say Yakopon sha me se do say adwuma no mu sisi me on ne boa me me se do me dan form Mcbrown and Emelia mo say wonu mo kasa respect no wo ho omo ti o manim aso ya no mo bai ebinum me na me ka say ebinum ye but ebinum ye mo nye nso mu ni mo ho just onim so na to so the whole guy on na to so nto no de o mu ni pa na me ka say no omo na mu nya chance o sikani bi ti mu say opere na oboa no support atofun ama no na bi kwa to ka ma ebinum no mu ha da ma ebinum enye say na wi ase de e ya be kwa so what ase enti ase ni die no e wo form hwe de bia me ka say yadwuma ye wo ho Yakopon e hire obi a Yakopon hwe wakoma no hu so wakoma ne otimi register do me free winsem what I said Yakopon hwe ni pa Yakopon le hira ade so obi a wakọ aduro so opese o ye star oni wakọgide de na free bosom ho di obu Yakopon bi o respect Yakopon bi a no Yakopon hwe wakoma mu me meka say esi a movie me twa sa at first no aso mo mu twa na ye share difference che o mo na me enti ase no because attitude nye sa ga ya me kana asem me se mo ye nya ya koho me wo ho na guy boss o cha Sunsum fu UK ne ba ye na me pe wasem pa ye ntwa picture na me twa picture wie ye o wi o den satron so get no to omu de kwam ne ko twa picture wan twa attitude we show chire me e girl kro na o the same girl na any pass 6 the last time she call program na mu ni pa do pay the pass o ni twa picture ko me so betwa bia na onyo okay that time nana onyo okay o pia bonta kwa o ye star o pia so bi edi watam no bi won to kwa na o pia bonta o fan hia so onyo twa picture ni twa ti wani ni twa o bi o kwa watam ho asambone okay aso bi o say Jamaica gay asem me bon this ya o bi hwe program ka o boni dia nka be bo en for so me o bi hwe program ya o be ka say gay ya Sunsum kana say o mu ade na bi o ko share wana gay na man good artist o ka ade Sunsum ka kwa so bo ade pa no ntesa eteni pa bia no boy obi ato ho asambone na wa judge you different ye no biti biti ho asabla onu hia da no wa fa samu no onso kan bi aso but o hia na attitude ne ya je ni pa ka na free ni trim so what I say it's old artist actress ne there o ma ko so age omudi age fans age new one for no o ka sa ne say obi say Mcbrown say ye hu no obi e ben no afa at a point in time kwa na ne ho kwa tete no no ye na adwe say bebi e offer no ko onfa ho na nkofo de hu no okofa back door eno so almost aro ho onyabotere ejina na omo nyina twetwa pictures e fro ne car cross and train combine ne be yourself nyina bana bebi ameti matron 12 years asumi pie be na nkora di machi yes ana ho ya me ka say ya ma me hu say me no me star na say star bi as akora hu no timi bold ya say o ya nsoma kase because akora koto pa akora koto de onim akora koto de onim ebi kura o say me kura me ka say na say me ye adwuma ache no obu ho akora koto timi hu no old movie bi a o ye di so what I say it's hard me hu say nkura ma me fan say na mani je me hwe say me ntoka me si fie ana na guest na ba no say wo hie o mo kwara say wo no mo ye bi o hwe say wo da kam ana wo dress ye oh say you say because the perception you bro for that Kumawood for the abo perception one time what I say oh say perception no when tim say o pe obi o ye big and say no oh mama can be me we makranta so what I say oh say me yes our perception okay and even that say what they hear me ha be no the okay no person just say
utwesini na uko kejetia eko didwa na oba na obi amfrɛ wanenza wonya star no what me kejetia ni amodi me say kejetia mentimi mfa ho mentimi mfa adum na me kra no ho aya me pese me kasa me menye star me ye star already enye movie kwa me ye star da because me mani na kita me no okay me jam movie ye 100 years uhunu kwa be kai me say Sunsum ne ba no eso bi ama ada artist bi ye nyina ye nkɔ tena brochire be 10 years 16 obo so no bi obetuma kese obesesa wa ha kwa uhunu kwa be chance na wa kai no eso me je mani wei apotwe ye bo enye kwa masa kwa ye rasta yi different ena guest na ba no wonim say ye budget so ye budget say no ano no the more na ye na wo change brand no wo sisa nyemum what I say so say wo first na say omuni to but this current artist for no omo to enti mo munya afi mo ye so ye to chiche ye ho eno so ana wo to as be acting no wonim how say acting okay acting ni padua efuru mu wo to o bodam da ye se bodam o to o nom nsa da se ye kɔwinsani ye se twivi ye se no wi ko bi so mko e kan not to drive ye pipa kwa de abobo se fire acting ye se no bi be se so mko hu eni nkwa se be ye se drive woni am Robert kwa enko road na Mcbrown man car obetwi otwi ponko otwi moto o mani wi a on hye so se do be se so mu no because was here wow Vivian J movie bi na oye ghetto girl how see ye Vivian J obi ho oye cool person oye obi o di oye dollable oye dollable dollable che obi oye dollable okay o gangster man o get to aye friend dollable what I say o dollable che obi oye oye cool on pen wa face e so man acting say wonya an robber wonya kɔwinsani onu wi a aso wa ye bi da as why you be that Vivian J cry that say wonim ensa crush na nim nom o tell be otimi kala say Nigeria ni ba pa what I say you what Nigeria for so many years what I say aya ye bebusa no Poleeno onya na busa no say what Nigeria pair because Vivian J otimi use Nigeria for accent bia o ka say what Vivian J when you be open pa say your co program call no otimi 100 million tons say ya ba yi enti enom obi ni twa picture ko tikam ko tim pakete ka no wasi form no na ko twa na say you call eye ahofa yi na guy bi o say na oba ka no mo pam no kra so no ka se da aso ye guess ya ba 12 way or 20 o mudi pa I na fans ni bi ho mo ha the last time girl ba ko ye call baby na fan bi emia ne to enti na mo pese fans be ba mo nche o mia ne to eno de e wo mu se nya right aso sa ta mu gina ni pam obi ye hwe se o mia o to no ye hwe ebi kwa o yonko star bi na ahye sa ade no to bi mia ne hwe ye star se o dwen ye wo yonko star bi ni pam wo se wo na wo te fans mo o town ento o ti mi sheda small bi so me mia o to with ma small get to phone kwa ye ko mo bo mia o to ye pe na mo allegation so mo kwa na o mia o to na ha wo be sia kasa no bi mu get o mu ade o mia o to ye de ento mia o to no oh dem ma me so me to de e mi kunu dia kama ne nya sere me so me to de e mi kunu dia mi kunu kwa na edie de me so wo so nsem unsechi de nsem de unmi asa na wo se me to ono kwa be sere as agro but na wo kasa o sa ye bi ma fo mo gina nche me wo on kwa de be ntokwa na kwa ma oh okay because of say wo mie ni pa to nya right so be mie na to onye start kwani kwa so ko mie na to so wo ye na wo de kasa de en wo kasa still na wo person wo challenge no wo je obi ko be body pa da so mu de ma wo be ko ntokwa ma ye na ma central obi tumi ade na obi ko ekoma ye because of attitude so ye no na wo jima we krasi ni a obi abe hu se wo mu ade so what I say Ghana so ye star je obe ye no na obi e fa le ho kasam ento ye star so ma wa adwen no e mu da ho wow Sunsum akasa pa anti apa say and let him ko program na say celebrate e ma e bi didi ni birthday ko ye ya ba guest ni bi tete ho no mo hu say as mo ligas aba on solo crowd on solo komo omon so ran kama mon transit na da bi o nti say wo le utwa YouTube ana say utwa movie wo your ba fe no ba mu na mo yo program to na Mcbrown aba na wo na Mcbrown wo ngina ho any respect okay any respect me ma ko program Mcbrown me say oduma ba me to ma so mon transit okay obi wo ko ba kra na wo twa ne level ko nipa we no oye mo asra onye star kwa so ma ne transit wo di pebibi wo di tony padre okay
so what must say ya de bia star de bia so twini pa ben person che say girls na e say omo active sabi u person che say omo ya ahomaso ana ahomaso ni wom ebinum menka so munyuna ebinum ye good minimum mo ye good me say minimum mo ye na minimum mo ye so what I say e menka so munyuna say binum mo ye ahomaso na ahomaso ni wom mo be make a program birthday na say 39 for 40 one I did the birthday Louisa Louisa bad money match me to say say be nukun ko wale na kwa na me so na wale ne bem so what I say so your program girls ni be to one ye buy no mo to o ma so am yan trance Louisa later ko pamo girls bia o ma ye ba bi tena ye okay so what I say enti ye wade bi ho no ma ulida and phone say ulida ntoka na wo ba na obetoka anu nti ana saa dwene so omutirim se wo kura wo ba adwuma ni muntam ntoka anase bia mesiam wo skachen nti wa bakura na wo so ugina ho tabi enye ne saa okay yenye ne saa your respect fata na so respect man okay well yene sunsum awon fadu ene sunsum kan sen bebre pa and I hope say this current crop of actresses no mabano on be fasa afuto we no mo de abobra because we actress me actress na ye pie na ye boji bi so ni amanje so I think so ukofia ya na ma mutwasi ya che Emelia mutwasi ya che enso na Emelia ontimi fa ahankwa 19 nu ha nipa be pu ahia no ontimi but ebi muso ye adwuma pa enso no betimi afa ka kwafo trotro akokeje ti akoto ade asan ya ba obi kwa friend say asomesi na ekwe that means there's something wrong yensu bibi emfiri omo nchen ana se TV na omo amaso omo meda kasa tun ena ma yehu omo ana kojon kasa ta kasa asimwe eye no kre eye no kre ana se sen ena ye ba ene sunsum awofedua ene be ba cho me ye program I am at 26 August also program be away 26 on say obey star o ye Ghana bia and to how so to be a program here or the boa Ghana. You are giving back to the society. Yes. Oh, okay. Yes, can be as you try your best, say support, I say to be a support on a boa ban, and you be biana buying by so what I say. Okay. Until 26 August. 26 August. Okay. Me donation, big donation. Oh, okay. Again, that's a Sunsum street donation. Sunsum street donation. Now Sunsum one first street donation. Say one friend. What's a one friend there, and only a Sunsum na target name. Oh, okay. So a one friend there Sunsum street donation. Yes, Sunsum street donation. What you know, no more sebi o manum koki, o manum drugs, o my junkie, o modi da ghetto no. Ye form na hwe Ghana ha. Obi anim say ne pe. Say obewura sa situation no. Obi o ha ya busua bi ya po no, na man ko no sa drugs and why sa na no. Because na busua fo apo no. Obi wo so na for some obi ko school pa ko junkie se bi ma ko school bu ma kan kan. So na for 70 and the situation wo. Enti me ye aduane. Me trambes me aduane 1000. Okay. Me trambes me aduane 1000. Me ye aduane me ye rice at the number to so. Okay. A package at the drink at to so. Nice. Na masapa entire because omu hian tale bu ha tale akopo wa se be 1 year. Me nim junkie do wa sha tale ba ko 1 year. Yeah, true. And at the church is a be ko mo nua na ko mo ntale. Ye ko tu omo fo. I try best ye betima send pani bi. Obi wa ko person ko rehab. Obi so jai. Eso oni obi o de ne ko. Yeah. Oni obi o de ne ko bi ko no ade ne ho ko a adwane obi ji ko eden. Enti ye ko tu omo fo. Ye ko tu omo fo. Ye ko tu omo fo. Say why you raise obi jan e so jai because enya de pa. Yeah. Enya de pa obi o de busa fo because ko ke wa no nti ama na ti de busa fo na apo no. Yeah. Enti me se me kwama ho de enti me nye. Adia me ye adia nyansa wom. Kumasi ghetto wa ha edoso. Ye wo tenka, ye wo krofrum, ye wo Colombia, ye wo mayanka. Enti Colombia fo be nya aduane 100 ene ntale. Ye de mo futu amamo ye pe omo mpese omo sesa. Ye ko mayanka so omo so ye memo mo aduane 100. Ye amamo ntale so 100. Okay. Ba bia be nya 100. Opo se be sa. Ye trust ye betimanya se Colombia ko ye nipa tu ko mpese omo sesa kra de be boa. Okay. Se ha so ye nipa tu ko mpese omo sesa, ye be try best say be boa. Okay. We be say ye de boa bai. Anya bai nko ntimi ye.
Eti me sre Sunsum me nkoma ho de ntimi me hia support. Okay. Wa person provide aduane. Me sre me de me number to dwa. Eye me am number. Yes, yes, obi amwa masa course we mem. Me sre wa person my entire. Wa person my soap. Okay. Wa person my brush in the student because the baby no bon. Ko no ma hom kasa onkra na. Obi ko person be ka che o se mpa che o. Me person me giant bua me. So nam the number bon to ntimi ma won chen. Yeah. So what I say? It me sre. Number na me do to dwa no. I am the number to dwa bi mu ho munye ready so ma be how keke. And I make us say emma obi am fresh or baba Sunsum me power 7 ya de. O fra Sunsum projects na oye no me support it with Abia Force Bill t-shirts. And Abia me support 1,000 Ghana, me support 1,000 euro, me support 1,000 pounds. And now 1 CD, 100 CD, 50 CD, 20 CD. Abrochil for them patch mon send mo de mon support. Me na money mobile money. Okay. Me na money momo. E say you ma WhatsApp. Okay. Me say me na me kasa no be fufu na betena ha. Okay. Eti me na money to dwa. Me so ya boa me na. Me share basis na me kasa na me nya ni me so. No number so me so me yesekala, we yesekala. To me say mo. 0546 0546 17 12 83 0546 17 12 83 last one 0546 17 12 83. Wow, that is my number. Mr. Musika na de support wa number na emumu obi wo ha on person be free on person obi hu so no a obi send that straight obi so o send so a me patch obi ti do din aba me ye program na presenters be breba TV station 4 ba radio station 4 ba broadcast be breba it me some ye do kuma se e na me nya ne ba ko pe me de koto okay we know like countryside me free me we kuma se me kota krade okay me free takwade me ko sunyan okay me free sunyan ya me ko kepu there's a regional tour. Yes. The original tour. Sponsorship. I don't go for some beboa. Okay. I don't go beverages. Beverages. Almost so my Coke, Coca-Cola, biaba. Angel Cola. Angel Cola. Angel beverages. Angel beverages. And then we could kuti and kasa. And then kasa. Or some beboa drink. Okay. I support. Okay. And to me the kuti asi. Papa, na me sure what already man kwatente. When na also ye nyame adwuma. Me catch papa let was Sunsum na me sure what. Wo good idea. And you obey. E true hon ma boa with drink. Me so no nko wa also be nsuo. Wa o ton nsuo mineral hwan drinks no bebrebe nsuo mo ton nsuo ni nyina Sunsum say or call out akoboa omo hia mmoa. Emfa won say enye junkie for nko a ye won kwara bebrebe omo so tete kwan ho. Yes. Orphanages bebrebe obo na be support. Otifie bi mo ne ho kire no obi anko ne mmoa. We ne niam Sunsum afa edi ato no numbers no ene odi tu edwa no yesremo a mommoa insuo companies wo a woton anwa nti yefan say Sunsum foundation kra and yefan say Sunsum foundation nti no 26 August yefan na wodi ka sha see first me pa choma sha say wotenka ashton ho no mo do so mo okay we am kokuro from okay we am ba ma yanka okay we am ko aboabo okay we am ko abu akwa ho so bi ho we am ko ofre so ho so bi ho get to the door so as me try say ye betima ya mana yefe and ye be di akire Poleeno Multimedia yan so be try say ye be di akire no be bia Sunsum be fa bia so no ene ne bokọ no ma hu say wo sika na wo de bre no wa amfa nkwanko ebi fofo ebi mo gisika ne bi e de ene ma mo pe be Sunsum ye be di na chi ne ahwe say odi be ye bibia wo say odi ye bia nti asem mommoa mo ton amoa anwa bibia gari sika untimi ma wo sika eso ebetimi aba ye da wa say mo hwe Poleeno Multimedia ne ye betwetwe enkomo efa movie industry no ye person so share biom edin ye fresh boy Papa J Poleeno Multimedia CEO and handle bibia direct handle camera bibia e wa thank you for watching.